Dozvolite mi da vas pozdravim, dobrodošli u Vrnjačku banju i dobrodošli u Vrnjačku biblioteku, koja je uz Sabornik kao udruženje građana koje vodi poznati vrnjački advokat Nikola Dinić, organizator ovog skupa, a mi smo to zamislili da bude samo inicijalni skup i da vidimo da li postojimo, naravno sa nekim pretenzijama, ajde da tako kažem, da to postane jedan put godišnje se skupljamo, ne obavezno samo u Vrnjačkoj banji, mada bismo mi voleli, mislim da potrudit ćemo se da budemo dobri domaćini i da vas ubedimo da i sledeće godine dođete ovde i da onda tu godinu iskoristimo da vidimo da li je nešto od toga što smo mi pričali između dva susreta urađeno. Jer to je zapravo poenta, da mi na neki način državu gurnemo da se bavi tim problemom, odnosno dijasporom. Ali ja bar, dakle, ovo vidim kao jedan podsticaj državnim organima da se brinu ozbiljnije o srpskoj dijaspori. Ja sad neću neki dug uvod da pravim, da će posle, naravno, i Nikoli da vas kao saorganizator reći da vas pozdravi, ali moram, dozvolit ćete mi, ono što mi je prvo palo na pamet kad smo Nikola i ja planirali da ovo pravimo, je Srpski kulturni klub Slobodana Jovanovića. Dakle, to je ono, pretpostavljam da znate, ne znam koliko ste se bavili, nažalost nisam ni ja nešto ozbiljno, koji je osnovan 1937. godine. Slobodan Jovanović, ja mislim, najveći možda srpski intelektualac toga vremena svakako, je bio predsjednik. 1937. godine osnovan razlog je bio nezadovoljstvo srpske inteligencije, znači činili su ga srpski intelektualci, pa između ostalog recimo i Justin Popović, evo sad doći će Darko Đogo, Dragiša Vasić je bio potpredsednik, čitav niz, sad da ne nabrajam ko je sve tu ušao, činio Srpski kulturni klub, već, ja mislim, na prvoj skupštini je imao oko 500 članova. Jesi ti bavio njime ili nisi? Srpskim kulturnim klubom. Dobro. Pretpostavljam da bolje znaš, ipak, iako si se delimično bavio, bolje znaš nego ja. Ima već oko 500, znači samo inteligencija, a razlog osnivanja je bio nezadovoljstvo srpske inteligencije u to vreme položajem srpske kulture u najširem smislu u novoosnovanoj državi. Znači, krenulo se u tu politiku integralnog jugoslovenstva i prosto srpstvo je počelo da, odnosno, srpska kultura, kažem, u najširem smislu je počela da dolazi i ide potpuno u drugi plan i intelektualci su se onda pobunili, da tako kažem, i osnovali Srpski kulturni klub. Mi sad, po mom sudu, dakle ja ovo ne pričam u svoje lično ime, iz potpuno obrnute perspektive, istim tim problemom treba da se bavimo, a to je raspad Jugoslavije i srpska kultura u najširem smislu sad u regionu i položaj srpske kulture u najširem smislu u regionu. Dakle, potpuno suprotne su pristupi, ali je ista stvar. S tim što je Slobodan Jovanović, pa i Dragiša Vasić, uzgled budi rečeno, to verovatno znate, Slobodan Jovanović je potpuno neopravdano stradao, ostao bez, mislim, nije stradao, on je ostao u Londonu, srećem, nisu ga uhvatili, osuđen bio na oduzimanje svih prava, građanskih, ličnih, imovinu su mu oduzeli sve, samo zato što je bio predsjednik jugoslovenske vlade u izbjeglištvu, a što mu je ministar bio Draža Mihajlović, to mu je došlo u glavi, inače
Ako niste čitali, zabranjen je bio njegova dela, ako ga niste čitali, najtoplije vam preporučujem, sačuvana su, hvala Bogu, njegova dela, to treba čitati, pogotovo ako pravnici, ja sam Nikoli pričao da čita Slobodana Jovanovića. Dakle, neću da širim dalje priču, ovo je bio više kao jedan uvodni deo i pozdravni deo, sad će i Nikola da vas pozdravi, a rekli smo onda krećemo sa juga i da nam Milutin i Milošić ispričaju malo o to, svoje viđenje, oni su govorili već o tome, to baš ovde u nas u biblioteci, o aktuelnoj situaciji u Makedoniji. I moram još nešto samo da kažem, mi smo hteli da dođemo hteli smo zovemo i ova naša udruženja iz Mađarske i Rumunije, međutim nismo uspeli da dođemo do njih, što ne znači da nismo uspeli da ostvarimo kontakt, što ne znači da sledeći put nećemo. I takođe još jedan smo propust, ja bar mislim, napravili, što nismo i Srbe iz Slovenije zvali. Ja mislim da je trebalo. Ja sam to tek skorije otkrio i recimo tu baš treba raditi, zato što država Slovenija ne priznaje Srbe kao nacionalnu manjinu. Tamo status nacionalne manjine imaju Italijani i Mađari, ja mislim, a Srbi kojih ima najviše i koji su, nisam ni to znao, možda najduže jedan deo krajišnika Srba uz granicu sa Hrvatskom, oni su tamo od 500 i neke godine. 5-7. Tako je, nije to veliko, ali sačuvali su jezik, sačuvali su crkvu, sačuvali su sve, dakle mi njih obavezno moramo i sledeće godine da uključimo u to, u ovo, i eto, to bi recimo bilo da, ne znam koliko je to moguće, da se izboksuje, da tako ružno kažem, da Srbiji u Sloveniji dobiju status nacionalne manjine, zašto im po svim standardima to pripada. Nikola, ajde sad ti izvoli. Uzet ću mikrofon. Uzmi. Samo za sekundu. Dobar dan i sa moje strane, dobrodošli ovako zvanično. Drago mi što da sve vidim, što se konačno neki od vas sam znao i ranije, neki prvi put sad upoznajem i nadam se da ćemo sve ovo što danas bude i ovih dana da nastavimo i dalje i u budućnosti. Šta je bio neki osnovni motiv, ideja svega ovog što mi pravimo? Jeste upravo to što je istorija našeg naroda, da kažemo istorija nekih podela, jer mi smo sve, razdvojeni smo tim, da kažem, nekim nametnutim granicama u okviru kojih nastaju ti nametnuti identiteti. Znači, mi sad imamo crnogorski identitet, imamo bošnjački identitet, ne znam, makedonski, a svi oni su nastali, svi znamo iz kog tog identiteta, ali tu se ne staje, nego se ide i dalje, pa onda pravimo i te regionalne identitete, pa onda sad imamo Moravce, ovde naše, pa imamo Krajišnike, pa Vojvođane, pa Kosovce, ne znam šta, znači koji god region, to je znači poseban identitet se stvara. Šta je motiv ideje? Jeste da upravo stanemo tome na put, da moja bar to do neke ideje jeste da svi znamo da je Srbin u Skoplju isto što i Srbin ovdje u Vrnjačkoj banji, isto što i u Banja Luci, isto u Nikšiću, isto u Kninu, isto u Vukovaru, znači gde je god bilo, znači i da ne može mene kao Srbina ovdje iz Srbije da ne interesuje sudbina Srbina koji je u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Crnoj Gori, ali isto tako ni njih da ovde, znači moramo jednostavno da budemo povezani i upravo ovo je jedan korak, ja mislim, ka tom cilju, upravo da bi se upoznali, da se povežemo i da sutra dan eventualno zajedno radimo na tom nekom integralizmu, na toj nekoj integralističkoj ideji, jer 20. vek, ajde da kažemo, je bio vek možda dezintegracija, gde smo se delili, gde smo nestajali, odnosno nestajali, delili se jednostavno u te identitete, u te države različite, a 21. vek može da bude, ja se iskreno nadam, vek gde ćemo ponovo da se sabiramo. Znači, to je neki osnovni motiv, osnovna ideja ovog našeg sabranja danas ovde i sutra. Još jedan put vas pozdravljam, još jedan put vam se zahvaljam što ste došli i evo da krenemo onda, znači, od Milutina i Miloša. Hvala domaćinima na pozivu. Draga braćo, hvala vam na
sabranju i na mogućnosti da progovorimo, čujemo jedni druge, izvučemo pouke i nadam se nešto već iskoristimo već tokom ove godine. Najprej bih upoznao prisutne sa nekim kratkom istorijom naše organizacije. Dakle, Spona je formirana 2005. godine u krugu mladih ljudi, entuzijasta koji se nisu slagali sa politikanstvom i ispraznim retorikama i pričama udruženja koji su bili Srba i Crnogoraca, Jugoslovena, nekih nacionalnih savjeta koji zapravo ništa nisu radili. To je postojala želja nekolicine mladih Srba da krenu sa nekom svojom pričom, iako moram da priznam da smo i tada bili obremenjeni neznanjem šta je srpska kulturna baština autohtonih Srba u Makedoniji. Dakle, mi smo negde baštinili srbijansku kulturu, neki folklor u tom početku, iako smo krenuli ozbiljnim informativnim tragom, dakle časopisom Slovo koji je od 2007. počeo da izlazi i do danas izlazi sa nekim malim pauzama i internet portalom koji do danas je aktivan, dakle, u smislu nekih agencijskih vesti, pokrivanja što života Srba u Makedoniji, što i vesti iz Srbije. Kasnije je tokom godine organizacija uzrastala, imala je ozbiljne neke uspone, 2010. otvoren reprezentativni prostor u centru Skoplja, mogu da kažem slobodno kao neformalni državni kulturni centar, pa je ponovo 2014. to spalo, sada ponovo imamo takođe prostor u centru Skoplja. Borimo se zato što smo i sami kroz neka nedaća vizure političke iz Srbije, ali i Makedonije, uvek smo negde na nerazumevanju, spoticanju onoga što radimo. Dakle, mi smo kulturno-informativni centar, bavimo se kulturom, baštinom, izdavaštvom, humanitarnim radom, književnim radionicama, tribinama, naučnim skupovima, neformalnom pozorišnom scenom, ali smo uvek nekako trn u oku političarima, iako im nismo na vidokrugu, ne izlazimo na crtu, ali nas doživljavaju kao, kako da kažem, kao smetnju i kao kamen spoticanja, i to nerazumevanje traje. Mislim da i sama ambasada i diplomatsko osoblje takođe se tu ne snalazi najbolje u tom ambijentu samog prostora Makedonije kao takvi. Zapravo... Govoriš o našoj ambasadi. Da. Dakle, to je jedna specifika. Makedoniju posmatraju kao geopolitičko stanovište i vizura Srbije, tako da se tu u poslednje vreme pogotovo gleda na tu vrstu jasnog isticanja makedonizma. Možda je to neka jugoslovenska stara vizura koju sad zvanična Srbija prihvata i gleda, zato što su Makedonci realnost, nas ima i onako malo, i ono malo Srba kojih ima i koji se sve više smanjuju, zapravo su nebitan faktor u tim velikim geopolitičkim igrama, sferama, kombinatorikama koje mi kao obični ljudi ne razumemo, i mi smo zapravo svesni da smo mi žrtvovani, da smo možda, kako da kažem, ostavljeni, i oni Srbi koji neguju taj narativ, a nas je malo, zapravo smo negde sa našim konstatacijama, istraživanjima, negiranjem srpske kulturne baštine u ovim okolnostima, zapravo smo ponovo mi ti koji se izlećemo i kvarimo dobrosusedske odnose dveju država, rešavanje crkvenog spora, dobrobit, dakle, otvorenog Balkana i tako, i onda tu sad ili treba da prihvatimo tu vizuru ili nekad, kao što i činimo, prećutkujemo određene trenutke da bi se samo bavili svojim poslom, a ostavljamo, dakle, političarima, analitičarima da svoj posao rade. Dakle, to je specifično kako se postaviti. Dakle, nama sada i nakon rešavanja crkvenog spora ozbiljno je ugrožena srpska kulturna baština. Dakle, Zebrnjak je spomen kosturnica iz Kumanovske bitke ozbiljno ugrožen, iskopavanja u njegovoj blizini se nastavljaju. Mi smo i apelovali, tražili zaštitu zavoda, ambasade, države, raznih ministarstava. Uvek je to negde, kako da kažem, to reagovanje i ta pisma su uvek nekog obojene neke retorike koja ne rešava problem, koja opet se tiče tih rečnika diplomatskog kruga. Zatim fresko živopis u Osogovskom manastiru nadomak Krive Palanke, ikonostas u Kumanovu crkve Svete Trojice iz 1901. totalno uništen, ni do dana danas se ne zna gde je. U Lesnovu je ktitovska kompozicija zatvorena novoproglašenim svetiteljima Makedonske crkve, dakle Sveti Gavrilo Velički koji je tu živeo od 2000
15. godine kanonizovan, stavili su njegove mošti, a prekli Dušana i despota Olivera, dakle jedna čista tendencija negiranja srpske kulturne baštine i zapravo sad Srbija sama intelektualna, duhovna elita se ili ne bavi time, ili je površno zna, iako zna, nema ni snage ni energije da se time bavi kad su otvorena geopolitička pitanja na Kosovu, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori. Velika Makedonija je dugo zanemarivana i mislim da se niko ni suštinski, dubinski ne bavi tim stvarima, niti postoji realna snaga o tome. Recimo u Lešočkom manastiru nadomak Tetova 2001. godine je UČK minirala taj manastir. Sredstvima Evropske unije je on obnovljen, ali na ulaznim vratima, pored Svetog Atanasija, nema više Svetog kneza Lazara. Dakle, i to je sad njima normalno, svima je to normalno, niko se time ne bavi. Znači, to je, kako da kažem, jedno uništenje UČK je nastavak makedonske crkve i makedonske te intelektualne elite, gde ona sad zapravo je to produžena ruka uništavanja srpskog kulturnog nasleđa i činjeničnog stanja kako je nekada manastir izgledao i kako je bio. Tako da su to nekoliko novih situacija gde se mi sad, kako da kažem, snalazimo, prilagođavamo, gledamo, konstatujemo, ne znamo ni kako da se postavljamo, a, kažem, svojim delovanjem pokušavamo da govorimo delima, ne samo rečima, i da taj negde naš trud i rad bude prepoznat, vidljiv i da nekako terenskim radom pokušamo da dođemo i do onog Srbina u Josifovu, na krajnjem jugu Makedonije, do samog severa, gde negde imamo nastavu na srpskom, gde negde nemamo, gde su različiti pristupi, različit ambijent u kome Srbi žive, dakle jedna ozbiljno socijalna kategorija ugroženih ljudi u tim ruralnim sredinama, dakle ozbiljno siromaštvo, ostavljenost od tog urbanog dela ljudi gde Srbi samo nose prezime i neku polusvesnost tog nekog srpskog porekla, ali da su njihovi stari bili Srbi, a da su zapravo oni sad Makedonci, i svaki ozbiljni intelektualac u Makedoniji, u Skoplju, u Kumanovu, Bitolju, koji ima srpsko prezime, dakle, on svesno, bez ikakvog pritiska, prvo pristaje da bude Makedonac, da bi uspeo u svom intelektualnom napretku, a tek posle priznao negde na marginama da ima nekog srpskog porekla i da mu je deda bio Srbin. Tako da su to ozbiljne specifike neobičnog trenutka da u zemlji gde nije bilo ratova, egzodusa, bodljikavih žica, progona, je narod nekako svesno se prepustio toj stihiji, asimilaciji i nestanku sa tog srpskog stanovišta i identiteta. To je neka, ovako, kako da kažem, uvodna moja percepcija, gledište i želja da vama približim negde aktuelni trenutak i čas i ono što nas zaokuplja i što nas brine, mori, gde smo mi u pokušaju bili i sami svedoci nemoći da, recimo, na samom popisu, bez ikakve strategije, bez ikakve podrške, recimo, Srbije za taj popis, da na terenu uvidimo ozbiljne anomalije i ozbiljno neznanje ljudi i nepripremljenost nas kao Srba na nivou udruženja, na nivou političkih stranaka, da zapravo stvarno je taj jaz između autohtonih Srba koji su danas poprimili makedonska prezimena, govor je ostao njima, dijalekt srpskog jezika, sada makedonski, totalno stran od standardnog Vukovog jezika, i da su zapravo ljudi decenijama ostavljeni. Sada vi kada dođete u neko selo gde neko i prepozna i zna da je potomak nekog slavnog vojvode, on zapravo zaista postavlja suštinsko ozbiljno pitanje da ne zna da može da se piše Srbin, zato što ne poznaje srpski jezik, nema srpsko državljanstvo, nema srpsko prezime i on zapravo sam sebi isključuje iz korpusa da pripada srpskom identitetu. I to smo zaista mi videli na terenu, u prilepskim selima, dakle u onim selima gde su zaista bile ozbiljne glave srpske, ozbiljni četnički prvaci koji su imali zaista velikog uspeha u borbi sa nautima, sa Bugarima, sa tim zavojevačima, da su danas bukvalno zaboravljeni, ostavljeni, i ti njihovi potomci su danas zaista puko siromaštvo u tim zabačenim brsjačkim selima, u Pelagoniji, u Demirhisavskom kraju, u Poreču, i tako da je to jedna ovako tužna, otužna slika i taj jaz između, dakle, ovih Srba koji žive u Srbiji,
pa srbijanaca do ove treće kategorije ljudi je zaista teško, specifično i bolno kako da čovjek iznađe mogućnost da ih naravno poseti, pomogne, ali da nekako spoji ovo što je on rekao, da bude Srbin. Postoji želja, ali je jaz vidljiv po nekoliko parametara i tu je zaista teško naći pravi način i recept kako da se to nekako ukomponuje i da se valjano pomogne. To je neka uvodna reč s moje strane, ne znam koliko ima vremena i koliko sam uspeo da dam neku opštu sliku. Ali što Miloša, ja bih volio jednog i drugog da pitam kakva su vam prognoze i projekcije sa ovom novom predsjednicom, da li se će, prvenstveno što se tiče položaja Srba, a onda i ovako, ona je krenula prilično oštro. Ja sam u uvodnom delu rekao da se ne bavimo dnevnom politikom i da smo negde možda neznalice za tu vrstu političkih dešavanja, ali ono što mogu ono što mogu da istaknem, to je da kažem da možda ponovo imamo neku sličnu situaciju i sliku kao što smo imali u Crnoj Gori, da smo imali velika očekivanja od promena, da zapravo na terenu se posle oko velikih pitanja ništa neće desiti i promeniti, a to je, dakle, ulazak Crne Gore u NATO i Makedonije u NATO, da to ostaje po istim osnovama. Tako da i ovo je sad neka slična situacija, dakle, velika značajna pomeranja od promene vlasti prethodnog režima VMRO 2017. do sad. Jedina suštinska pitanja koja su bila, to je promena imena i ulaska Makedonije u NATO. I onda je ta sad želja i mogućnost percepcije da se iz Srbije gleda na tu promenu kao značajnu i dobru, moguće da je to jedan od opravdanih razloga. I zaista se tu negde vidi aktuelno rukovodstvo VMRO-a da je naklonjeno Srbiji, osjeća se i neki ekonomski element da će se tu stabilizovati, da će Srbija tu stati i zna se da je stala iza ove političke garniture, ali moram da vam kažem da su to na kraju suštinski do samog srpskog stanovišta i samog srpskog življa neće to osjetiti, niti se to prethodno osjetilo. Jer vi kad deklarativno kažete Srbi nisu priznati u Sloveniji, Srbi su priznati u Makedoniji, ali to ništa ne znači. Dakle, mi imamo Svetog Savu, nacionalni praznik, proslavljaju se akademije bez crkvenih velikodostojnika, proslavljaju se svetosavski školski dani bez ikakvog nemanjičkog narativa. Dakle, to je oskrnavljen nastavnički kadar zapravo od političkih prvaka koji su glavni i glasni u svom političkom delovanju, a njihovi predstavnici su osakatili taj srpski živalj. Dakle, oni se hvale da imaju desetine hiljada članova, u Kumanovu gimnaziji imate 5 đaka. Dakle, jedno totalno uništenje, imamo jedan narativ, a u praksi na terenu nestaju Srbi. Dakle, mi smo na popisu imali 10.000 Srba manje, a mi smo na samim našim akcijama u školskim priredbama vidjeli porast srpske dece za izborni predmet jezik kultura Srba, samo zato što smo na terenu bili za Svetog Savu sa paketićima, sa rančevima u humanitarnoj misiji Srbi za Srbe, kroz neku pomoć na terenu, videli smo porast, ali to su, kako da kažem, to nije sistemski pristup u radu, nego je to individualna želja entuzijasta da nešto na terenu učine i urade, ali je to daleko od neke ozbiljne strategije, sistemskog pristupa i ozbiljnog rešavanja tih nagomilanih problema koji su se zapravo svalili na naša leđa i doživljavaju kulminaciju da zaista smo totalno intelektualno raslabljeni, nemoćni da uopšte delujemo i da imamo pravu percepciju i vizuru gde smo i šta smo u tim okolnostima, pogotovo kada pogledamo ostale etničke zajednice koji su se nekako dobro i valjano snašli i uspešno etablirali u tom društveno-političkom životu kroz sve ove godine. Hvala. Hvala, dakle, na pozivu što smo imati priliku retku da pre svega ono što je po meni i odnosno nama misija, da jedni druge pre svega upoznamo,
dakle kao Srbi iz svih srpskih krajeva, gde smo živjeli, gde živimo ili gde nas je nekada bilo, dakle gde svedočimo u našem trajanju. A i mislim da je upravo najveći problem nepoznavanje nas samih međusobno. Dakle, govorili smo o tim nekim razdrobljavanju kulturnog prostora, etničkog prostora, jezičkog prostora srpskog i da smo prosto i dan danas, nažalost, u toj nekoj vrsti, ja bih rekao, ludačke košulje koja je konstruisana u jajcu, tim nekim pogledima, terminologiji i tako dalje. I da jednostavno trebamo da se vratimo tim našim izvornim terminima, gledištima, kulturnom klubu i tako dalje, kako bismo kroz tu neku perspektivu, kada smo imali snage da se ujedinjujemo, oslobađamo i tako dalje, da tu snagu revitalizujemo kroz intelektualnu, duhovnu i svaku drugu snagu i potencijal koji imamo. Konkretno što tiče, dakle, nas Srba Severne Makedonije, mi u Sponi se trudimo, ono što je brat Milutin govorio, da afirmišemo lokalni srpski pečat, dakle, identitetski, jezički, kulturni, istorijski, svaki drugi, jer nam je to ne najbolji, nego jedini zalog opstanka. Nažalost, srpska kultura je dole često percipirana kao došljačka, strana, gostujuća, i da je prosto Srbi dole nema nikakvog, dakle, korena, da su došli kao stranci, okupatori, dakle, 12. godine, i nažalost taj neki kolektivni žig krivice Srbima koji je nametnut, dakle, posebno 41. 5. i nadalje, i dan danas je, dakle, u nemaloj meri kod lokalnih Srba prihvaćen kao istinit. I ono što mi često, kada evo gostujemo, imamo priliku, dakle, već smo i bili ovdje u Banji, to je da drugim, dakle, srpskim intelektualcima, dakle, i uopšte laicima prikažemo šta je u stvari srpski pečat na teritoriji današnje Republike Severne Makedonije. Jer prosječan, dakle, Srbin koji dođe iz Srbije, iz Srpske republike, iz Crne Gore, posmatra Makedoniju kao monolitnu makedonsku isključivu. Kao što prosječan Makedonac kada čuje Banja Luka ili Sarajevo, to su sve Bosanci. Dakle, to je ta jajačka prizma, što ja kažem, gde nema Srba u Republici Srpskoj, gde nema u Crnoj Gori su Crnogorci, dakle nema Srba Crnogoraca u smislu, i upravo se mi kroz naš rad trudimo da kažemo da obeležavamo, dakle, i stradanja Srba i u Crnoj Gori, Srpskoj krajini, Republici Srpskoj, svuda. Jasenovac nam je isto što i Prebilovci, Prebilovci nam je isto što i Surdulica, Surdulica su nam isto što i dakle, stradanja u našim prostorima, dakle, i Poreča i Pelagoni i tako dalje. I ono što smo, dakle, često percipirali, to je da pre svega trebamo da naučimo naše sunarodnike da kada dođu Skoplju, Kumanovu, kada dođu taj naš kraj, da se pre svega sete nas Srba, da postojimo i tih srpskih belega. Često, dakle, kada pominjemo Kosovo i Metohiju kao deo Srbije, dakle, mi ga branimo u granicama koje je crtao Josip Broz. Ni podaštavajući da je to isto Kosovo osvećeno kod Kumanova, da je centar tadašnjeg Kosova bilo Skoplje i tako dalje. Bez nikakve, dakle, tendencije da mi, dakle, taj neki historicizam u savremenom kontekstu, dakle, koji mi apsolutno smo svesni, dakle, real političke situacije, ali da upravo na osnovu tog nekog istorijskog blaga koji imamo ili prosto kapitala, valorizujemo i naš status koji je vrlo realan i koji je Milutin objasnio da je zaista poražavajući od nivoa obrazovanja, informisanja, uopšte pomena srpske kulturne baštine. Dakle, termin srpski, dakle, da bi se vezao uz nešto, dakle, da određena crkva ili toponim se kaže da je to i srpski toponim, da je to i srpska baština, da je to i srpsko sećanje, da je Bradina i srpski pisac. Dakle, to nas jedino nama, Srbima, ni podaštava. Pri čemu, dakle, imamo tu otežavajuću okolnost da smo mi srpsku, dakle, crkvu, dakle, na tu našem prostoru izgubili 41. godine, znači ne 5. I da je taj diskontinuitet, dakle, u obrazovanju, u negovanju i svetosavskog pogleda, nemačke tradicije kojima Milutin govorio, da se mi, dakle, svodimo, kao što smo nekada u 19. 18. veku na nivou mimikrije. I da je u stvari to neko jugoslovenstvo, opet naša greška što ga mi posmatramo kroz titoizam, a ne posmatramo kroz 1. decembar, Kajmak Čalan, Cer i tako dalje, pa i generala Mihajlovića, dakle, koji je bio prvi gerilac porobljene Evrope, dakle, da mi ne treba da bežimo od tog jugoslovenstva, za to jugoslovenstvo je srpstvo dalo 3 miliona svojih glava u oba svjetska rata. U našem kontekstu, dakle, apropo, dakle, makedonizma,
apsolutno ne možemo porediti 19. i 21. vek, niti vreme Stojana Novakovića, niti zbog uslova, niti zbog drugih stvari, jer u vreme Stojana Novakovića Srbi su imali u Skoplju, Štipu, Bitolju svoje gimnazije, dakle svoje sveštenstvo, svoje crkve, svoje osnovne škole, mi toga danas nemamo. Današnji makedonizam, dakle, jeste blizak Srbiji kao državi, ali nije blizak nama Srbima u tom smislu, jer je ipak izgrađen na bugarskim osnovama, dakle, na osnovama VMRO-a. Tako da to ne možemo porediti, jer makedonizam koji je gradio Novaković, Đorđe Puljevski, on je bio, dakle, lokalni, autentičan, nije u toj meri bio ni antisrpski, ni antibugarski, ali je prosto bio nedefinisan. Današnji makedonizam je definisan, dakle, ima svoje i jezik, ima svoj identitet, ima svoju državu, zastavu i mi to poštujemo i cenimo. I on nama jeste, dakle, najbliži kao srpskom i Srbima. Evo, kontekst krstnih slava, dakle, veliki deo Makedonaca krstne slave slavi. Niko, dakle, od nas ne pada na pamet da mi bilo šta kome da uzimamo, nama je to i drago. Ali prosto se uvek borimo, dakle, ne protiv nečega, nego samo za nas same. Dakle, da mi imamo pravo, dakle, da obeležimo Svetoga Savu u crkvi, nije važno na kom, dakle, jeziku, jer ono što često ljudi shvataju, dakle, mi kao Srbi, da kada je Vuk pisao srpski riječnik, dakle, ne rečnik, riječnik, dakle, on ga je pisao govorom svog kraja, ali da je on rođen u krajevima, dakle, koji su bili južno od Ražnja, možda bi on definisao jezik sa 4 padeža, možda sa 3. A mi smo se sveli, nažalost, da su svi krajevi, dakle, ne govorim samo o današnjoj Severnoj Makedoniji, nego srpski jezik južno od Ražnja, dakle, i dela Bore Stankovića i Stevana Sremca su ismejavani. I da su manje vredni i evo, čak imamo i kroz kinematografiju, maltene to je posprdno, dakle, južnomoravska Srbija i tako dalje, predmet sprdnje, a upravo nije tako. I ono što se mi trudimo, dakle, da kroz afirmaciju književnosti, nauke, da lokalni pečat, lokalni govor, kada dođe neko ko se preziva na ski, da on nema potrebu da dokazuje svoje srpsko poreklo, niti je samo ić prezime, srpsko prezime. Niti je samo govor koji ja definišem Vukov, dinarski, da je isključivo to najčistiji jedini srpski govor ili jezik. Dakle, neko će ga zovati makedonskim, neko ovako, neko namo, neko ga doživlja kao srpskim jezikom u dijalektskom formi, ali dakle imamo pravo i mi to da definišemo kao deo našeg kulturnog jezičnog prostora. Bez ikakvog, dakle, uplitanja da to nikome osporavamo kao što nam osporavaju. Dakle, jedan pisac kao što Anđelko Krstić može da bude deo i makedonske književnosti, ali može i srpski. I upravo ono što mi afirmišemo, dakle, da je srpska kultura toliko široka, plodna, da može da prihvati i da razmenjuje sa drugim kulturama. Dakle, iz naše kulture su i druge proistekle, ali smo i mi primaoci drugih kultura. I to je to naše bogatstvo. Apropo, dakle, takođe, moramo da znamo da je savremen Makedonac, dakle, identitet, ima, dakle, pozitivan stav prema današnjoj Srbiji, ali ima drugačiji stav prema lokalnim Srbima. Ne svi, ali u najvećoj meri. Dakle, pre svega govorimo o kulturnoj i političkoj, da kažem, eliti takozvanoj, koja apsolutno, dakle, sve lokalno srpsko ne priznaje. Dakle, ako želite nešto srpsko, može biti uvezeno. Dakle, može Ceca da peva, ali ne može neki lokalni pevač da peva lokalne srpske pesme. To je, dakle, već problematično. Pričali smo, dakle, o crkvama, o lokalnim, dakle, velikanima, naučnicima i tako dalje, koji su skrajnuti, zaboravljeni, a taj zaborav je u stvari posledica zabrane, koji dalje traje. Tako da, ono što upravo Spona pokušava i mnogi drugi koji rade, to je da kažu da i nas ima ovde, bilo nas je, i da evo, ako ništa drugo, što ja često volim da kažem, kada god vidimo naš simbol, dakle, krst 4 ocila koji je i na zastavi Srpske pravoslavne crkve, to je, moramo znati, simbol uzet od Mrnjavčevića. Dakle, oni su bili u Skoplju, u Prilepu i to je prosto fakt kojima ga mi moramo da negujemo dana današnjeg, bez bilo kakvih, dakle, savremenih konotacija, da bilo kome zabranjujemo da slave i Marka i Mrnjavčević i bilo šta. Dakle, mi prosto nemamo potrebe za tim. Ali nas smo apsolutno, dakle, imamo problem kada, dakle, iz naše matice dođu neka vrsta, dakle, signala da jednostavno moramo da se uklopimo u taj neki pogled, da mi moramo biti na neki način moneta za potkusurivanje za bilo šta.
prosto, kad prosječan Makedonac kaže mi volimo Srbe, on neće nikada reći volimo nekog koji isporeča, koji izrašnjava Srbinom, ili iz Kumanova, ili iz Rosoma i tako dalje. Već pre svega misli na Srbijance. Već sam rekao da prosječan Makedonac gleda Srbe u Banja Luci kao Bosanci i tako ih i zove. Kao što su ovi iz Gračanice i Prištine Kosovari. Dakle, neće nikad zvati Srbima. Jako je prosto Zoran Zoranović, za njih je on Kosovar. I prosto, znači, to čak nije ni zlonamerno, prosto to je arhitektura iz koje su, dakle, oni gledaju, dakle, viziju istorijsku, kulturošku, jezičku, tako do, i to je, dakle, im u redu. Ali je problem kada mi kao Srbi, dakle, ne samo kao Srbijanci, jedan drugima zovemo tim regionalnim nazivima, dakle, kada kažem, aha, vi u Vojvodini, mi u Srbiji, pa mislim, Vojvodina je osnovna kao Vojvodina Srbija, ne može da se zove Vojvodina i Srbija, i tako dalje. Tako da prosto taj neki integralni kulturološki koncept srpstva, što smo, mislim, svi zajednički ovako saglasni na čemu već radimo, dakle, da imamo taj neki minimum, dakle, to je to ćirilično pismo, dakle, Svetosavlje, tradicija Nemanjić i tako dalje, ali da zadržimo naše lokalne karakteristike. Dakle, nije isto biti Srbin iz Like i Banije, i Srbin iz Pelagonije, ili Srbin iz Banata, ili iz, ne znam, Šumadije. I svako od nas ima neki svoj specifikum, ali ima neko svoje, da kažem, zajedničko i poreklo, identitet i onu zajedničku vrednost, zadržilac, a nažalost mi osjećamo da smo dole, dakle, u nekadašnjoj našoj prapostojbini, ne samo, da kažem, izbrisani kao onaj puk majora Gavrilovića, nego da nas se prosto stalno ni podaštava i ako na bilo koji način pokrenemo pitanje a gde smo tu mi? Tako da se ja još jednom zahvaljujem direktoru, dakle, i takođe domaćinima na što smo imali priliku da sve češće i sve glasnije kažemo naše stanovište, jer upravo boreći se za lokalne Srbe u Severnoj Makedoniji pokušamo da se borimo i za one Srbe, dakle, koji su i u današnjoj Republici Hrvatskoj i u Federaciji i tako dalje, gde osjećamo da imaju isti problem. Dakle, u Crnoj Gori je posrbica, mi smo srbomani. Dakle, nama se suštinski i terminološki osporava lokalni, autentični srpski identitet. Sve drugo su samo modaliteti koji se vremenom menjaju, savršavaju, koji su nekada blaži, nekada oštri, ali upravo moramo znati kako nas drugi posmatraju da bi posmatrali sebe. Dakle, mi smo malo prigovorili da se samo mi delimo na partizane, četnike, Zvezdu, Partizan, a nas svi gledaju kao Srbe i kao nekoga ko je, dakle, antipod nečega. Dakle, čak i oni koji se osjećaju Jugoslovenima, oni to posmatraju kao mimikrijom srpskom. Tako da moramo pre svega da vodimo računa ko smo i šta smo mi i da tek kada budemo sigurni u sebe ko smo i šta smo, možemo da se dovoljno branimo i pred drugima. Jer ne može niko da nam oduzme naše pravo ako mi imamo tu svest. A prosto kroz putovanje, obilaske širom Severne Makedonije, Milutin i ja smo videli da su ti ljudi i dan danas žive u strahu, da žive u mimikriji i da oni sami imaju, dakle, jedan argument, dakle, koji im izbijaju iz ruku, kako ste vi Srbi kad vas vaša država ne priznaje, koji ste vi Srbi, ne znate srpski jezik. To neshvatanje da se država Srbija ne prihvata da je lokalni dijalekt može da bude isto i deo srpskog jezičkog kulturnog prostora, da su postojali pisci koji su pisali u lokalnom dijalektu i da ne možemo da ih odbacujemo samo zbog toga što nisu znali ili hteli ili prosto nije prirodan govor bio u svih 7 padeža, tako i za sve druge, dakle, koji su se bavili, koji nemaju striktno ić prezime ili tako dalje, ne možemo ih unapred odbacivati, jer je to u stvari predaja. Postoje naravno nekolika ogromna problema vezana za ovo o čemu govorite. Prvi je svakako to što mi uvijek zaboravljamo da kada se u okviru formiranja republičkih identiteta 1945. do 1990. godine obavezno se kao potvrda autentičnosti i sadržaja lokalnih republičkih identiteta obavezno se tražila jedna vrsta verifikacije, nažalost dobijala iz Beograda. Bogumilska teza koja je toliko značajna za izgradnju savremenog bošnjačkog nacionalnog identiteta, vi danas kad god se sporite sa tim ljudima, argumentima, oni kažu šta hoćete, najznačajnija vaša dvojica istoričara i naučnika Sima Ćirković i Rade Mihaljčić, koji su članovi SANU, najbolji srednjovjekovci koje ste dali, obojica su bili pristalice toga. Ne samo da su bili
u naučnom smislu. Rade Mihaljčić je napisao udžbenik istorije u Republici Srpskoj koji je dan danas važi, a u kome stoji bogumirska teza kako su imali neku dualističku crkvu bosansku i tako. I član, tako je, da, izvinjavam se, Mihaljčić. Mihaljčić je još plus bio član tako je, u Banja Luci. Da, ali evo recimo Ćirković je bio Sanu, a baš je bio zadužen i to se vidjelo da je lijepo čovjek se dozivao, naiđe pravi Anur Bih pravi potrebuje verifikaciju iz Beograda i on se odazove i produkuje jeli, na tragu bogumirske hipoteze. Što će reći jeli, da, nažalost, ta vrsta avnojevskog dozivanja vrlo često je jedna vrsta ping-ponga koji stoji i koji je Rusa strašno koštao. Strašno koštao. Dakle, 2013. godine sam prvi put u Kijevu i ruska politička i ekonomska elita se s jedne strane pouzdava i sa još više iluzija nego mi u 19. vijek, jezičko jedinstvo, toliko ljudi govori ruski, toliko ljudi govori, čita Puškina. Dakle, s jedne strane, ruska nemoć je, kako da kažem, plod jednog užasnog samozasljepljivanja koje je postojalo. Znači, bilo je ljudi i u to doba, a i pogotovo Srba, koji su nakon gorkog iskustva 90-ih govorili nešto morate da uradite, nije dovoljno samo da napravite ekonomske dilove sa nekim od ukrajinskih oligarha, morate da vidite kako da vam ne premelju narod. Ono što se danas zaboravlja, to je da, jeli, po politikolozima, ako je u srednjem vijeku bilo potrebno 3 do 4 vijeka da napravite jednu unifikovanu naciju od Angla, Saksonaca, Normana, pa da napravite Engleze, ako je u 20. vijeku bilo potrebno nekoliko decenija da kroz škole ideologiju napravite naciju, vi danas možete za 10 godina da napravite naciju. Dakle, to je medijskim sredstvima danas... Za Jugoslavenu se govorili 70 godina treba... Da, nije se dalo što kaže. Ali imamo tu vrstu problema. Zašto govorimo o Makedoniji? Pa baš zato što ona, nažalost, odlično pokazuje koliko svako naše neko sljepilo ima tragične posljedice. I s jedne strane mi smo došli do toga da u nekoj projekciji svoje stvarnosti s jedne strane svakako niko ne može da spori da ovo o čemu Saša govori da je prosto tako iz perspektive države Srbije da ona ima neke određene instrumente i da u postojećim okolnostima možda najviše dokle se može projektovati moć je u stvari ovoliko koliko može. A pritom i to je, čini mi se, neiskorišteno. Zapravo, u izvjesnom smislu, čak i to da kažemo, jugonostalgično prisustvo kulturnih sadržaja neiskorišteno za neku srpsku stvar. A sa druge strane, kao što rekoste, više je nego očigledno da makedonska država i nacija ne mogu, to jest nemaju bilo kakvu vrstu otvorenosti za tog konkretnog Srbina. Nažalost, taj avnojevski pečat je takav, vi imamo, Saša ima iskustvo, to imamo svi. Vi kad pričate danas sa najgorim Dukljanima, najgorim cetinskim ustašama, uvijek postoji ta rečenica, ja nemam ništa protiv Srba u Srbiji. Kad pričate sa našim nekadašnjim sunarodnicima koji su međuvremeno prihvatili bošnjačku nacionalnu samosvijest, uvijek ćemo nam voditi primjer kako imaju nekog divnog u Šapcu kojim ne smeta uopšte, nego je problem, jeli, ovo o čemu ste vi govorili, konkretni Srbi koji njima samim postojanjem ruše tu savremenu usvojenu koncepciju da je tako kako jeste. Ali, mi moramo se postaviti dva pitanja, i vrlo značajna pitanja. Jedno je ovo o čemu ste govorili i što je vrlo važno, a još je manje izraženo. Mislio sam to o nečemu govoriti u ponedeljak. Vrlo je važno da mi djeci od prvog nekog dana pokažemo i dokažemo da ne postoji samo jedna lokalna formulacija srpstva. Ni dinarska, ni šumadijska, ni južnosrpska, ni vojvođanska, ni samokrajiška, ne izbliza, jer nas je to zaista koštalo mnogo. Nažalost, vidljivi su tragovi da kako čovjek, ljudsko biće, pod globalnim pritiskom postaje sve pliće i pliće, tako se lokalizacija srpstva dešava ovdje. Dakle, govorimo o tome da u Vrnjačkoj banji sve manje ljudi znaju, razumiju, uopšte imaju potrebu da konsultuju Njegoša, kao što sa druge strane postoji naravno u epicentru
u Republici Srpskoj i tamo gdje je jekavica ili epika je možda još nešto življa, zaista postoji to o čemu govorite. Prezren odnos prema južnosrpskoj književnosti i jeziku. Ali opet mi dolazimo do sopstvene krivice i do činjenice da smo u kulturnoj ideologiji 19. i 20. vijeka smjestili južnosrpske govore u to. Znamo da Makedonci suprotno rade. Njima je Kumanovski smiješan zato što je blizak srpskome. Dakle, njima vrijedi suprotna vrsta stigmatizacije onih govora koji su dalje od književnog standarda, a bliski srpskom jeziku. Što opet govori nešto o namjerama, nego, do čega dolazimo? Pravo pitanje svim pitanjima. Imamo li mi snage da najprije našoj djeci damo jedno vrlo sedimentno i raznoliko shvatanje šta je i ko je biti Srbin? Sad Kupio i Mala Guna, jedno od jedinih njihovih uspješnih izdanja je Vukove junačke narodne pjesme. Lijepo, kulturno to. Pola tih pjesama je sa jekavice prebačeno na ekavicu. Što znači, znate kakve tragikomične, kako da kažem, posljedice ima, a da ne kažem da je tek geografiju koja se dešava oko Bitolja i Prilepa jednom djetetu, kako ti da danas objašnjavaš da je to u nekoj Makedoniji koja nije njegova zemlja, njegova se poezija dešava tu. Ali je ključno pitanje svih pitanja. Kako mi da obrazložimo izvorima moći, državi, što bi se reklo, onim primarnim koji donose odluke o financijama, kulturnim resursima i svemu ostalome, da postoji ne samo ekonomski i privredni interes Srbije u Makedoniji ili negdje drugdje, nego da postoje i nacionalni i kulturni, jer se pokazalo na rusko-ukrajinskom primjeru da ekonomski i politički nisu dovoljni. I s druge strane, kako da pokažemo i da dokažemo da te iste stvari moraju na neki način da se ostvare u Republici Srpskoj i Srbiji. Pozdravim zaista mi drago da je najmlađi, to podista najmlađi učestvujem ovdje. Pa ja sam mislio pomalo da predstavim rad svoje institucije, ali vidim da ovo bolje da ide u jednom drugom smjeru i ćete zapravo predstaviti šta su problemi našeg identiteta u Crnoj Gori. To je najvažnije. U tom smislu i Matica Srpska, naravno, društvana u Crnoj Gori kao dio Matice Srpske u nekom širem smislu, kao najstarije srpske institucije, teži da kroz taj kulturni rad to ispravi. Kada govorimo o srpskom identitetu u Crnoj Gori, ključni problem jeste, prema mom nekom mišljenju, što nije koherentna cijelina. Mi možemo govoriti o različitim nijansama u okviru srpskog identiteta u Crnoj Gori, gdje na jednoj strani imamo ove, gdje bih sebe svrstao, koji smo nekako najbanalnije i najprostije rečeno Srbi, onda koji dakle znamo da je naš sunarodnik i u Makedoniji, i u Republici Srpskoj, i u Hrvatskoj, i koji znamo zapravo da je ta jedna cijelina državna i politička koju mi trenutno možemo ostvariti u nekom bližem i daljem smislu, jedno jedinstvo, to je ono za što se ja zalažem, Crne Gore, Srbije i Republike Srpske, sa naravno velikom težnjom da i u onim ostalim krajima gdje mi danas nemamo tu nacionalnu moć, kao što bi mogli imati, kad govorimo o nacionalnoj moći, mislim prije svega u nekom kvantifikativnom smislu, po brojnosti, kao što recimo imamo u ove tri, ja ću reći, srpske zemlje, ali je tu naravno razlika, to je Crna Gora, srpska zemlja, ali ona kao država funkcioniše i danas i nakon promjene vlasti 2020. godine kao jedna antisrpska tvorevina i to u nekom smislu ništa manje antisrpska nego što je recimo Hrvatska ili neke druge zemlje, jer jedini smisao postojanja crnogorske države, tu možemo i vidjeti jednu paralelu, nažalost, i sa Makedonijom, jeste da se suprotstavlja Srbiji. To možemo gledati iz neke istorijske perspektive. 1918. godine došlo je do tog najznačajnijeg momenta u istoriji Crne Gore kao države. Tu je važno da razgraničimo da je Crna Gora jedno kao država, jedno kao geografska oblast. Kao geografska oblast to je ta okolina Cetinja. Evo ja sam igrom slučaja sa tih graničnih dijelova Katonske nahije, ali živimo u Nikšiću, što je Hercegovina. Onda imamo i Primorje, i Boku, i Brda, koja su u potpunosti danas Brđani izgubili svoj geografski identitet i dijelove stare Srbije. Hoću da kažem da je 1918. godine Crna Gora kao država dostigla svoj istorijski zadatak. To je bilo ujedinjenje sa Srbijom i bezuslovno naravno ujedinjenje, jer jedini smisao postojanja Crne Gore kao srpske države, na koju se danas mnogi pozivaju i slave i u Srbiji, bio da su ujedini sa Srbijom. Nakon 1918. i to da se pripoji Srbiji, ne u tom smislu da ona gubi nešto svoje, jer jedini, šta god mi je mislili, mogući
naziv zajedničku srpsku državu jeste Srbija, bez obzira što mi danas imamo neke druge oblike i recimo u Republici Srpskoj nemaju problem sa tim, evo juče sam baš razgovarao s jednim vašim studentom koji je postao sveštenik u Nikšiću, rekao mi je da vas pozdravim, je to i on, ja gledam, ja govorim, Obren Damjanac, izvrstan, baš divan, oduševio me, i juče smo se upoznali. Hoću da kažem da je zapravo problem Srba u Crnoj Gori taj što nemamo koherentan identitet. Imamo jedan dio Srba. Meni, vjerujte, ništa više ne znači danas u Crnoj Gori kad mi neko kaže da je Srbin. Ja nekom kažem, ti možda i ne znaš da više nisi Srbin, ili kada recimo istekne crnogorsku trobojku, koja je danas od neke svoje vrhunca koji je dostigla na litijama, postala potencijalni simbol antisrpstva. Jedini Srbin pravi u Crnoj Gori može biti onaj koji razumije upravo pojentu ovoga skupa. To je da smo ovdje zajedno, i to je ono što je Matica Srpska teži da uradi, da pokažemo da je podjednako naš i Nikšić, i Vrnjačka Banja, i Foča, i Banja Luka, i bilo koji drugi grad koji se nalazi na srpskim prostorima, ali isto i da shvate ostali sunarodnici Srbi izvan države Crne Gore, da su oni podjednako svoji na svome, kada su u Nikšiću, kada su u Podgorici, kada su čak i na tom Cetinju, koji je zaista primjer kako vjerovatno danas ni u Hrvatskoj u brojnim gradovima ne možemo naći tolike mržnje prema svemu što je srpsko najprostije rečeno. Za nas kao Srbe u Crnoj Gori je problematično i to što nemamo izgrađen nacionalni identitet koji podrazumijeva ove komponente. Na čemu se gradio srpski nacionalni identitet u Crnoj Gori? Vjerovali ili ne, jedna od važnih komponenti bila je taj opozicionos prema Đukanovićevom režimu. I pogledajte jedan zanimljiv primjer. 90. godina, kada je i sam taj Milo Đukanović bio Srbin, u Crnoj Gori je bilo svega 9% Srba, a srpski jezik je bio, crnogorski tad nije ni ja, ne znam, možda je li malo... Da, ali gledajte ovo, a Crna Gora je tad bilo u ekstazi srpstva i bilo je 9% Srba, recimo Narodna i radikalna stranka, kao opozicione tada stranke Đukanovićevom režimu, koje su također bile srpske, zajedno su imale 25%, a jedna i druga su bile po maksimalno u srpskim simbolima, su bile neka, još da kažemo, i snažnija opcija u odnosu na ovo što je tada bio DPS, koji je naravno bio orijentisan onim idejama Slobodana Miloševića. 2003. godine, kada je već došlo do raskola, kada je Đukanović krenuo kao nekim blagim elementima antisrpstva, koji naravno tek nakon referenduma dostižu svoj jedan... I on je krenuo 97. 97. ali to je već bila neka građanska priča kako i danas imamo podvaljeno Srbima. Amfilohije je napravio istorijsku grešku. Izvinjam se, to sam ja rekao. Da. To je rekao Aleksandar Raković, pošto vidim. Da. A dobro, mi imamo specifičan odnos prema mitropolitu, tako da... Hoću da kažem da je u tom smislu problematično to da je recimo te 2003. godine, kada je dakle na vlasti već bila jedna antisrpska struja, na poziv opozicije 33-4% ljudi su se izjasnili kao Srbi. Pogledajte vi koliko je to nestabilno. Za 10 godina mi od 9% Srba u novom ambijentu, koji je tada već bio antisrpski orijentiran, imamo toliki porast. Da i danas recimo imat ćemo neznatan porast i također Srba na ovom popisu, bar prema nekim informacijama koje ja imam. Ono što je za nas problematično jeste ta pozicija nakon 2020. godine, koja je zapravo pokazala sve ove mane srpskog identiteta i da su mnogi ljudi koje ja poznajem i koji se nalaze na važnim adresama za srpski narod u Crnoj Gori problematični u tom nacionalnom smislu, ne zato što oni možda imaju potrebu da urade nešto svjesno na štetu srpstva, nego prosto zato što oni ne shvataju šta je osnova srpskog identiteta i ne shvataju zapravo da ono što je srpsko za Srbe u Crnoj Gori ne smije nikako da se završi na granicama današnje države Crne Gore. I mi danas, recimo, imamo te specifične okolnosti da Crna Gora, evo, danas učestvuje kao jedno od najglasnijih, nažalost, u rezoluciji o Srebrenici, što je važno srpsko nacionalno pitanje, kao sponsor, tako je, ali Srbi u Crnoj Gori imaju snažnu političku moć, ali nemaju to ostvareno na nivou funkcija koje obavljaju. Jer, ja sam rekao kada su bili izbori 2000, posljednji ovi izbori kada je pao Đukanović, nešto s kim se razgovarao, ja sam rekao koga god Srbi budu htjeli da pobjedi, taj će pobijeti na izbore. Sad, da li će Srbi htjeti ovog svog kandidata, koji kakav god, da ja recimo nemam ništa protiv njega, neki imaju, ali ja samo to težim da univerzalizujem na najvišem nivou, da kažem, ovaj se zalaže za ono za što se ja zalažem,
i mi Srbi treba da ga podržimo. Srbi u Crnoj Gori glasaju političare koji su za nezavisno Kosovo, koji su za NATO, koji su za ukidanje Republike Srpske, i mi imamo i taj jedan identičan problem koji ima i Republika Srpska, a to je da oni teže da unitarizuju naš identitet, ovaj integralni, i da kažu u redu je biti Srbin u Crnoj Gori, evo Srbin je direktor, evo pazite, vjerujte u ovoj vladi trenutno, mi u formalnom nivou ko zna koliko imamo Srba, ali kakav je to Srbin koji diže ruku za rezoluciju u Srebrenici, ima jedan baš koji dolazi iz Nikšića, koji slovi kao ti građanskih Srba, jedan od najpoznatijih, neću da ga imenujem, mada i vama ne znači. Filip Ivanović. Nije. Ali dobro, možemo i njega možemo posle pominjati, mene nisam njega mislio. Pa onda je Momo Koprivica. Pa eto, koji je sada na važnoj funkciji, koji ima veliki, ali on apsolutno ništa ne radi na promovisanju našeg identiteta, i to je meni bilo tragično kada je donešena prva rezolucija o Srebrenici u Skupštini Crne Gore, on je taj koji je obrazlagao zbog čega će njegova politička organizacija da glasa. A sad Filip Ivanović, koji je između ostalog i Amfilohija, gost Matice Srpske bio nekada česti. On će glasati ili već ko će glasati. Ali mislim, međutim, rečenica jedna. Crna Gora je odličan primjer. Dakle, to je ovako tužan primjer, ali odličan primjer. Koji se sve političko-sociološke, kakva se političko-sociološka fenomenologija pravi kad obrazlažeš ljudima zašto, iako su Srbi, ne treba tako da se ponašaju. To znači, to bi bilo književni siže izrazito uspješan, ali i mimo književnog sižeja, to je nevjerovatno. Od praktičnih i ovo tipa, tek smo se zaposlili, nema potrebe, preko, i to su mi omiljene, preko toga da pravi Srbin baš se zna da je Srbin ako se ne ponašaš kao Srbin. Ako se ponašaš kao Srbin, tad si turbo Srbin, srbijanski Srbin, Vučićev Srbin, ne ko zna koji si tip Srbina, ako samo kažeš ja bi da se svi ponašamo. Srbijanski ciganin. To tek. Evo tu recimo jedan od elementarnih mitova zajedničkih odrođenom stanovništvu i ovom koje lavira i koje može da zauzima sve pozicije zavisnosti, jer to su ljudi koji u budžetskim pozicijama Srbije, kad im treba, vrlo lako zaborave na rasni preziv. Ali recimo taj dinarski rasizam, zato ga mene u Istočnoj Hercegovini uvijek strah. Pa i ja, iako živim tamo, problematičan mi je. Meni uvijek problematičan, zato što za jednog cetaškog ustašu pjevača Thompsonovih pjesama i za jednog Srbina, giga, mega, toliko Srbina da nije Srbin, oni će sjest i prvo što će reći, to je, a nijesmo mi kao oni dalje, oni urbeti, oni tamo u Južnu Srbiju, Surdulica, to, ne. Od Niša do Vranja su, evo što je zanimljivo, pominjali smo prije Boru Stankovića, ja se inače bavim naukom o književnosti i ja često znam upravo na konto suprotstavljanja takvim idejama, da kažem da je meni bliže Bora Stanković, koji je meni jedan od omiljenih pisaca, po svim duhovnim i estetičkim kategorijama, jer meni neka uža struka nauka o književnosti, nego bilo koji pripadnik iz Boga sela. Govorim šta ću, oni su mi bliski ovako, prijatelji smo, porodica smo, ali ako je neko ko dijeli moje stavove, to je zaista Bora Stanković, ali naravno problem je i to o čemu vi govorite i to veliki. Međutim, šta mi možemo da uradimo u Crnoj Gori prema mom mišljenju? Tamo imamo jaku srpsku kulturu. Evo, vidjeli ste prije neki dan, maturanti slave kraj osnovne i polumaturanti osnovne, maturanti srednje škole, svi slave sa pjesmama o Kosovu, svi, nije im strana trobojka i dalje, ali mi ne umijemo to u političkom, nacionalnom, ideološkom smislu da artikulišemo. Ali čim imamo mi, dakle, tu situaciju da će, recimo, biti većina stanovništva u Crnoj Gori koja govori srpskim jezikom. 80% stanovnika Crne Gore su vjernici Srpske pravoslavne crkve, a ja se nadam oko 35 da će biti samih Srba nacionalnih, pa eto neko i te brojeve pominjaju, to bi još bolje bilo. Mi tu imamo veliki prostor da nadvladamo, zato što ovaj cetaški mentalitet, on nije dominantan, on se svega može snaći na 10% ljudi u Crnoj Gori, isto kao što, nažalost, i ovo što ja predstavljam, ta neka srpska integralistička, kako se danas popularno kaže, ideja, nije dominantna, ali je jača od njihove. Mi nemamo u Crnoj Gori, nažalost, izražen taj odnos prema Srbiji, upravo da li zbog toga što je Crna Gora i sama imala, nažalost u istorijskom smislu, a na sreću u to vrijeme državni status, da mi ne shvatamo to što je Njegoš
ključna istorijska ličnost Crne Gore, shvatio je da je u pismu Matiju Banu on isticao da je Srbija matica srpstva i da bez nje nigde i ništa. Jer sam ja, baš se sjećam jednom, i evo završit ću da ne bih previše odužio, pa će biti prilike. Kada je bio sastanak... Možemo da damo... Da. Evo, hoću ovo da kažem. Kada je bio sastanak prije, ne znam, godinu ili možda više, predsjednika Republike Srbije i predsjednika Republike Crne Gore. Po strani sad mi dostavimo imena, ko je ko i da li se ko kome sviđa, i ovaj Crne Gore i predsjednik Srbije. Ja sam sjedio baš sa svojim drugovima koji su iz reda Srbije. I ja sam njih pitao, pa koji od ove dvojice je vaš predsjednik? Ne, bio je Milatović tada na sastanku i od nas 7-8 koliko ne sjedilo, samo još jedan iz mene je rekao, pa moj predsjednik je onaj koji je predsjednik Srbije, pa kogod on bio, on je ta institucija koja je mene nadležna. Ovima je predsjednik Jakov Milatović, koji je između ostalog i sam jedan od primjera kako to bivši Srbi danas umiju biti veoma opasni po sopstveni identitet, kroz tu priču da je dobro biti Srbin, da svak može biti Srbin, da on govori srpskim jezikom, da je njegov otac Srbin, ali nije dobro da mi kažemo da je Foča naš grad ili Beograd ili Vrnjačka Banja ili ne daj Bože da vi kažete, recimo ako budete nekad, a znam da dolazite i to sve i da poznajete iste ljude koje ja poznajem iz Nikšića, da kažete evo mene ovdje u mom Nikšiću koji je isto moj koliko i Foča, odmah bi recimo kada bi to došlo sa državne adrese neke institucije u Srbiji, taj bih odmah bio žigosan. I problem između ostalog i taj medijski koncern u Crnoj Gori Vijesti koji je najpopularniji, koji ima i ovdje popularno u Crnoj Gori i koji između ostalog utiče i na javno mnijenje kod Srba, tako da nama u Crnoj Gori ne prijeti najveća opasnost od ovoga što možemo nazvati ustaštvo, koliko nam prijeti od ove neke takozvane građanerije i problema nacionalnih u okviru našeg identiteta. Pošto se prvi put obraća, hvala vam na pozivu i zahvaljujem što kaže da smo zajedno, da možemo se sabrati ovako i pričati stvari, da iznosimo svoje stajalište i stavove, odnosno situaciju u kojima jesmo. Ali ja bih sad rekao, sad kad smo prošli da tako kažem, ove diskusije, ja bih samo rekao možda za početak jednu stvar. Da li je nama u stvari bitna brojnost, odnosno kvantitet ili kvalitet? Sad da mi ne shvatite pogrešno. Vi ste se nešto tu dotakli, i onda ću vam ja reći zašto to govorim. Predrag Mišić. Da li je nama bitno Srbi u Makedoniji, Crnoj Gori, u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj, u Sloveniji i tako dalje, koji se stvarno osjećaju Srbima, koji je Srbin, koji se izražava po verskoj pripadnik Srpske pravoslavne crkve, da mu je jezik, srpski jezik i ćirilično pismo, ili je bitno da mi sve Srbe, kažemo oni su nam bitni, pa nam je bitan i Predrag Mišić. Je li nam bitan Predrag Mišić? Ne, nije. Evo, odlično. Znači, a sad ću vam reći zašto to govorim. Po meni isto. Meni je bitno, dakle, apsolutno nam nije bila bitna brojnost. Druga stvar, mi koji se osjećamo kao takvi, vi morate znati dokle smo mi spremni da idemo da budemo takvi. Dokle smo mi spremni u Makedoniji da budemo takvi. I više nego što Srbija gleda. Znači, šta je meni preostalo u Hrvatskoj ili u Makedoniji ako se neke odluke donose, recimo, ali oprostite sada i Srpska pravoslavna crkva, ja sam spreman da idem još dalje. Nemojte davati autokefalnost. Ako je nama, da tako kažem, meni je bitno da moja crkva, Srpska pravoslavna crkva, ako nas ima za 5 parohija, neka nas ima za 5 parohija pravih. A za ovo ćemo ostalo se borimo. Ja neću da se borim pa da me krivo ne shvatite, pa da se kao neki monarsi hvalimo ima nas toliko. A kakvi nas ima toliko? I na kraju se mi pitamo, ali ovdje je bilo par, isto da tako kažem, diskusije u tom pravcu, mi koji živimo u tim državama nas ne vole. A on će reći onoga iz Čačka, pa dobar je, recimo, Hrvat je dobar s nekim iz Čačka, jel? Ili kad dođe, ne znam, oni dolaze na proslave u Beograd, njima je super, njima je sve okej. A onda se postavljamo pitanje, čiji smo mi? Čiji smo mi? Jel ja želim da o meni brine moja država, moja matična država, da o meni brine, da smo mi jedno, da smo jedinstvo. Koliko god da nas ima, nek nas je malo, ali smo jedinstveni. I onda nas neće moći dovoditi takve situacije.
Znam da često sad morat ću se što kaže politike dodirniti, i geopolitička situacija određuje naš položaj. I to ne možemo da tako kažem da živimo bez toga. Ne živimo mi sami na ovom svetu. Čak ni hrišćani, kao hrišćani živimo sami. Ne mislim kao podele u hrišćanstvu, nego u religije, na celoj kugli zemaljskoj. Jer kao hrišćani u nekim drugim delovima imamo izuzetno dobre odnose između, recimo, katoličke i pravoslavne crkve, zato što nemaju tih podela, nego pravoslavna crkva ima problem sa muslimanskom religijom, sa nekim drugim religijama i tako dalje, kao što ima katolička. A što se nas tiče, s obzirom da smo mi svi izašli iz tih, da tako kažem, jugoslovenskog doba i di god da smo, tako kažem, mi smo kao nosimo tu krivicu, zašto? I smatram da do sada je u političkom smislu, možda kod nas se nisu promenile generacije političara, da trebaju doći mlađe generacije političara. A znate zašto? Zato što mislim da, recimo, mlađi političari koji će da budu, neće imati taj teret, ali nisu ni živjeli u to doba. Jer danas se vraćaju, danas se mladi Srbi javljaju, oni koji se tako osjećaju kao apsolutno osvešteni i u velikoj meri znaju ili ponašaju se, da kažem, možda ne da li znaju, ali se ponašaju kao Srbi, ali nemaju taj problem sa bivšim sistemom, da tako kažem, koji ih je na neki način, da kažem, ljude pre nas, koji se s tim svim bali, koji ih je sputavao od tog srpstva. Drugi su se možda upravo radi toga izgradili na nama. I u Hrvatskoj, mislim, kontra hrvatskih Srba, jel da tako kažem, Srba u Hrvatskoj, jel da kažem. I u Bosni i Hercegovini, sad neću reći Republike Srpskoj, nego u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, ali ovo mislim, Crna Gora i Makedonija je posle nešto, jel, prvo ovi, Slovenija, Hrvatska i tako dalje. I svi su imali isti kod ponašanja, svi protiv Srba. Sve je to hrvatski model. Da, model isti. I ja isto apsolutno mislim da mi trebamo da koristimo neke naše, ovo što sam rekao, snage. Dokle smo mi spremni da idemo? Pa ja ću vam reći ovako što tiče Hrvatske. Pa do kraja, šta je nam preostalo? Sve smo izgubili. Ako ćemo materijal, mi smo sve izgubili. Da li nam je čak to u nekim situacijama bilo bitno? Ne. U nekim situacijama je samo bitno da sačuvamo živu glavu. Prvo to. I normalno da sačuvamo svoj obraz, svoju veru i tako dalje. Sve je ovo nadoknadivo. Čak uzimali su nam, što kaže, i naše blago, da li je to materijalno, nematerijalno blago, i dan danas to rade. I nije ih sramota, tako kaže. Što od toga prave svoj neki identitet. A da ne govorimo o falsifikatima, jel, tako kažem, koje radi u svim zemljama. Mislim da Srbija treba da zna, ovo što sam ja rekao, koliko su mi spremni da, tako kažem, u novom budućem vremenu, izgaramo za ono što mi jesmo i što mi čuvamo. Mi čuvamo. Ne čuvaju to te države, ne čuvamo Makedonija ili Crna Gora ili bilo koja, ili Bosna ili Hrvatska, ne čuva to sve. Mi čuvamo tamo što smo. I mi znamo i pamtimo i pišemo i šta je naše i šta je bilo i zahtevamo i trebamo to da zahtevamo. Tako da, u svim ovim sadašnjim i budućim, da tako kažem, politikama, ja mislim da mi ćemo pronaći put sigurno, Srbija će pronaći put. Nije teško nositi tu krivicu celo vreme. I onda, evo pa kao sad, što smo rekli da aktualno je ovo pitanje oko rezolucije, koje su sad usvojili 2 amandmana, da bi tako kažem, da bi lakše prošlo, tako kažem, ali mi vrlo znamo koje su njihove indicije, da tako kažem. Ali ja mislim, imat ćemo mi, Srbija će imati vremena i znanja, moramo imati jedinstvo, moramo biti jedinstveni i moramo da znamo, kao što sam rekao, ko smo i šta smo. Mlade generacije se nadam da će to znati. Kod nas barem, i kod nas je, nemojte da mislite u Crnoj Gori tako, verovatno i u Republici Srpskoj, i kod nas u Hrvatskoj ima Srba različiti, da tako kažem, koji različito misle. Tako da, to je, ali tu mi, zato i kao nacija moramo nešto da izgradimo, čega ćemo se objedinjavati. Na kraju krajeva, ja bih pre svega isticao da kažem koliko je Srbija svim tim nacijama sada, ne znam, od Hrvatske, ajmo reći bošnjačke, crnogorske, makedonske i tako dalje, u istoriji značila. To je ono što Srbija treba da ističe, a oni čega treba da se srame.